Kajing penkre jong kiseng san perthai bani aireng ha kenek election MDC sya ke Khasi Hills Autonomous District Council kaban solong no Shan House number 1 ki nong ilambat ki nong kersian jong keseng Congress kabadi keseng san perthai ke bala rimba hapok keri India kila pedlong ya kejing ya kendu jong ki ha omsning constituency Haribhoi district ban pentikna bat penbana ba yau kertong ikun election MDC na omsning constituency ha kabai kene kejing kendu ki nong ilambat ki nong kersian keseng Congress homsning la penlong ha omsning auditorium hall. Hagini kesengi lai don langru u district observer ne u nongpej nongkmi jong district bat u badairu u senior advisor jong Haribhoi district congress committee u ba SW Rombai nang tau ba Rocky Kela beliau chairman jong ke umsning town dorbar u ba MG Kharsan Lor beliau presiden ke Haribhoi district congress committee lembat kiwe-kiwe. Hagini kesengi u ba SW Rombai ula penbana ba ya ke kerteng jong u ba Rocky Marwen ku mu kertong jong keseng congress na umsning constituency ubani khun ha kanek election MDC arjar arpsan ha ba ai jingkran uba Rocky Marwen ulong ba ha kini gisngi ki bamenta ki nong kersian na ki we ki parti ki jupen sniu da ba penmi ya ki jingken tho ki babon ki ba khata ya ka jingya lenti jong u kum nong khun election henrei namar ka jing bom yalat ban kentho ya u bat ya ki kam ki bautre kum nong yalam kim yalat ban wat daw ne kentho ya u henrei ki kentho opat ya ke parti ke bau MLA ke constituency u Dr. Celestin Lengdo ulami no nagani keseng ban peniaso sya keseng NPP kabala khata bahaya ke jinglong jeman jong parti Congress homesning constituency bat kabala pen baklaru ya ke jemut jeng perkhat jong pajba nong kersan jong keseng Congress homesning constituency da kaba ki babun ki ong bakam mentoy ban kersan ya ba Rocky namar tang sujop MDC mauru un peniaso no sya keseng NPP kumbelong Dr. Celestin Lengdo ubari MLA ke homesning constituency ubagi pajba gila penjob na keseng Congress. Bat syushu ulong balada ki pajba ka umsning constituency kin ai jing kersian yu unya ine bat ki pajba nong kersian jo keseng Congress hadu ban dekut kesan snem bat ban airu ka jing sekri na ka bentang ki pajba jong ka umsning constituency kiwe ki parti kim yo daw yo kertong jong ka Congress uba Rocky kiwe ki parti kim yo ban gentho yana kisang manong kamentoy ban kersian yu uba Rocky tang sujud urun lay NPP pinsayo slow bat riole se pilayo slow bakin sawan sugi slong ni jongpi hamni ham sling layat kita di balik kon persa yang menta kisang berpunam yang kisang manong lada pikir san bakna yang uturu ujuhi kumbale UMLA usapet na kaseng kongres na kwa aban kili ya kita kinong itu lupa di basta kibalai ini ke banja ya kalasya ngau ki wan sakmat hanne lada pitip ya ka jigem jonga ka batang lasya ka si pin batai mapi bau ba Rocky lada ujok ulet se NPP pin batai start mapi pin batai ya ka nongrem ka jonga pin batai ya ka jinglong rangba ka jonga banong ngan yang scam banong ngan syakri ha ka seng kongres balada ngajok lada ngajok san islam ngan penkut ya kacem MDC jonga kum MDC jonga seng kongres pi menjur dem padba menjur dem ha kakci ni ya kata better half jonga kalok ke jonga ke bahas ndak betul san ha ka kya ka shon ke tengah khot ilok jonga sebawan sekmat no kumat penitu kini ke kalok kebi ka bahas ndak ke baju ai kesan jikut sana hapo ke office jong deputy commissioner hapo Haribhoi district nongpo nadu usnam ar hajar ar hadu usnam ar hajar khaklai nalatre kum syakri sarkar hapo DC office nongpo ngaino ya ka kam sarkar kamde ke basuk ban shim ni karai ngalaslok hayin nasan naslok ya ilok ban hikun ngong na amnut ban syakri habang apet ya kakya kasyon jungi padba haslong ataw habang apet ya kakya kasyon jungi padba akane kadong bagatan no ngan buno ya kakam sarkar syadil ngan no ngan wi syakmat banlong nong syakri padba kata ka mensim kaong ban syakri day nomor takadaw ngaino ya kakam sarkar ban John ya ka politics ngalabot hasenda ngalarong siya kasing kongres
Ngala enroll ngala de. Wala ka ying kasem jonga ka ying kasem kongres. Nado imei ijonga. Nado ipa ijonga ubari usim jonga right nongtlo nang tay na po umden. Kidai ginokirsan basit hem jongi Dr. Didi Lapang hagi por iba menswa. Bat hado hamni ka por ka mamenta klipmat ka ying kasem jonga ka ying kasem kongres. Dai namar kata-kata ka penong yang mga ino yang kam sarkar bandrung siya kasem kongres. Ngalabot hati hajat jong MLA bangila penjok na kasem kongres Dr. Sileng Dr. Bom Benjukhat. Nado arajar khatlaing nadon hakti hajat. Hado arajar arpulai khat kendai terik Agos arhajar arpusal nilai ilokno. Arhajar khatlaing nilai kersan borba yai ila job arhajar khat prai remno na kasem kongres nilai kersan. Arajar khat kendai nilai MDC ngarem. Arajar arpulai naong yai Doktor longkat balong lada wan kijing tenjo naki wei kiseng san pertai balong ale rumno syakita kiseng san pertai baper hendai ngong IM Doktor ni haban perkat ba la kuno nginya ine ada seng kongres namar ki padba ki ya ka parti kongres ha umsting constituency bat hari boy district hiborok kowe dei ka jingnya ine ka jongi nila job ya ke MLA arhajar arpulai na kaseng kongres Henry Pose tang shiteng por ki umat ki jar bat kamen sim katlor ni hab banela ilok no namar ila rai banong ngan let no syakawi pat kajili ngan rum no syak NPP ngilalong ya jingelang jonga parti kongres hak arpu terik jong mulai August arhajar arpusal bagila raya bangin ya ini hak parti kongres bagila sim hero ya karai wala ka jing khuslai mensim wala ka jing dukha bag hak jing diaw ka mensim mandu yo MLA kamde ke basuk ngarem hak MDC election arhajar khat khandai ka dauba bangamdal hasenda par MLA namari doktor ila rem hak tu por menta arpusal kani election ngajok MLA mau ngajok MDC ru kalawan ketu kekencin ke bohong ladam dei menta lanopat ladam dei manga manopat Henry ke jinglet no ka jongi kala pendiaw yang ngadam len ni pipai ba baro Henry bahande ka kenci ka dei kata ka jingrai ramba kumunong yalam uban sayat kelinci ba khoro khoram uban samat ki jingken tho ki ba per uban samat ki jingken no ki ba per Henry ngan rai rang ba banong ngalalong unong but mentang andi banong nong yalam ka kencin pareng gong. If you want to be a leader, you have to be a follower. Lada pikwa banong nong yalam pihak long show nong but kalai tili islam kawai tili islam ngalabot ini bat menca nilai la kejong kalenti kani ke kenci pementa ka seng kongres sasi simpat kani tu yo pat ba banong ngin sei ki nong yalam ki batuma ki ban yalam ya ka parti kongres ha kani ke kenci ke pementa ban nga angnot sisa ban syakri pat ba nong song snong nga angnot sisa ki pat ba bawan hangne ki nong dersan ba it jong kongres ngada angnut ban syakri yau pat ba jong gani ke dong ba katan tementa kani ke kencingin ni na kani ke yindor bar nang ni na umsteng kasur kan sawa baladon ke jingkono bagi nong kersan ba it jong seng kongres kilalong kunspet henry ngong yepi nim long kunspet hamne kidon giriurang ba kinong yalam ki basta kinong kersan ki ba it kidang don haga seng kongres mat menda dengan kamram ke jonga ke jongpi mangin sei yo nong yalam uban yalam ya ke district council ngin sei uban yo nong yalam uban yalam na ke constituency ha ke district council ke jongi ngin penjok ya ke parti kongres ke jongi komba ke omsting block kongres komba ke omsting constituency kepada ke constituency KBE ya ke kongres parti
Nangit mamata sisin kajing dam ka jongpi kajing ai mensim ka jongpi ka banga wan sikisnong gitaw nadu upnai August ngalasdang man lindom litlang ya ginong gersan ki bai ngalasdang man kindo iginong kitkam kay ka khubor ka bangayo kadon ka jingjaw haki henre ka donru ka jingkermen haki banong kiwei kilaban pet na seng kongres ka kongres kanam pet no patba bat ka kongres kanam jangayo patba bat ka kongres kanan ya ka jinge bat ka jing sakriyo patba tedai namar kata kata nangit maka jingwan ka jongpi kani kasi kan saki ba ka umsning block kongres ka umsning constituency kan say ginong yalam kibat thmai kibat yalam ya ka constituency ya ka party ya ka dong ba ka jongi bat ya ka jela ba ka jongi kani ka ganti ka mamta kumuway na kikartong upan sa ikon na kani election MDC ngadon ka jing angnur ban syakri halor ki nongrim ban penklan ya ka district council kumuway na kinang basnong asuto kaya kita kijinge bagi dorbar stong kimat kinuksa gi balangai hari thor kinuksa gi balangai bakuno ka sarkar BJP shiklep mat shimet kala ban pendo pendam ya kata ka article 370 jong ka jinglong bakarpang jong gi patba jong ka Kashmir kanam dai ka basuk kamnam dai ka ba ya ka sarkar BJP ban pendo wat ya ka 6 schedule ka jomni kam don jike lada ka BJP Kashmir ya kara Henry ni sokman mamanta ka kinci kane ka sarkar BJP kanam na panle kat bomon namar halok sabha tada lower house ka bangiong ki MP jo ka seng congress shispa angot ki MP rengkat bat ki parlok ha ka India Alliance ki yang scam manong ngelmailat yame ko Prime Minister Modi bamenle kat bomon ya kali ka jongi bamenle kat bomon ban pimpra ya kali ba jat benre ka jongi bangin mailat hiru bamen kta mat yong ya kali ti ka dustur taryam ka bet bat ka bam ka di jonga ka jongpi bat kumunong yale ha ka di election kumukurtong ka jing angnot jonga sya ka district council kalong balemba ki khernet lemba ka khernet ka banriu lemba ka constitution ka jongi ngidon ya ka sikshedul tabayara kerpang ya ka jinglong kerpang jong ka jaj banriu ka jongi tabayara kerpang ya ka riba ka jongi ngan penting kena bagi ta ki article ngan penting kena bagi ta ki kendon jong ka sikshedul ki batang ai bor shishu ya ka riti sansar kada ka jonga ka jongpi kaban ai bor shishu ya ka riti ka dustur ka jonga ka jongpi kabangan ai bor shishu ya ka jinglong try ya ka kendo ka siap ka jonga ka jongpi nganni nangni manong yo patma ai ka jingkersan ngan penting kena bahad district council ngin try khambha ban penjanai lemba ka ni ka khernet ka banriu ka constitution ka ba ai yang lemba ka khernet ka banriu ngin penting kena banong ngin pen scam ban penjanai banang wan ra shibon ki an ban pen scam ba ka jat banriu ka jongi kanam syak telap bat kanam syak ta ha kita kijingle adon bor jong ka ni sarkar BJP kapa pengke nak tak jing seng di paper kan ni kapor minta di kapor bak kidon kilong ying ki pengke nam tak jing itu joki persa joki kon joki kti hande da ka jing ye bak ka jing shania bak ka jing sotamnat ya kan ni parti jong pi tak ada pi ya pelat por teng pi hapong ka kam ka jonga to le na ma pha ma tak sri na mar hap le meeting ya ka kam ka jonga pele na ma me ma tak sri hap le meeting ya ban saki ya kan ingkasti kumuta kortom ubadon jingkermen la kamuta Muslim Araja Arhusan te kipai ba barok te shwa bangan sang jingkren saisien namar mane ba stan ila yalam ya ka slogan jong ka parti jopi tengaro saisien shabat sang jingkren ngan parta laisen te piro yang parta mat ngaban supang kata jingkren mo kami bersama mi ibakren te ngan stang swa kata ka jikren jongar ka bong ningkong halakti ngati halakti ka publisi ke ikhtiar jogirang basnong hak tu por napo high court pikir napo high court pikir mau em
ba nakaleng jonga ka tu por kum presiden jong senjuk kirang ba strong riboy ga ba tu por ngai wer kirang ba strong tu por ban yanek ban ya perta ban punya sawi ka sarkar ba hagari jong ngi don kam ya ka bor ba ti ikhtiar jong kirang ba strong lala klam kirang ba strong ni nem la ban pentelun ya ka kam ka ji trei bat kam strong bat kam thau deina mar ka tau ni hapan peskamru ni hapan penet pensangru ya ka district council ka bai jungi ka bai ta ya ke diti ka dustur jungi lala ngimdan ka district council ke ke panjai ni pek menta sekiri ki paper pek menta pok Kashmir hakaba ka sarkar India ka sarkar BJP menta kala penduduk ia kata ka hok jom ginong Kashmir ke beja menta lawan sensyar kat bomban nakaliang jom sentral buk sipai buk ki pulit buk ki jinon kam kat bomban kencur ka ia kata ka riti ke dustur jom ka tugas nong ka thau de hang ni hapo snong jongi lane hang ni hapo jela jongi ru ni hapan don kata ni pandon nong mi khmat ubasta nong mi khmat ubashai nong mi khmat ubashur madlong kum nong ilam nam ta panyata ya kasti jongga riti ka dustur juni lem kum ta ka riti dustur juni nilakut nilawai lara kum malong menta ka sensyar ka BJP hang te don bok ba menta usnem ya singla banong menta usnem ki MP nakaliang jong sen kongres ki Kambul kalong ke jigile ka beserkai hapok parlemen hakaba nakaliang ka BJP ru kanemnot berai kano beda namar laklan ki operation kadi bro kadi ki jing start ka jingila menti ka bau blai try kan nan ba najro ba perkhat nam tangta te kham tam le hapok me kalia jongi namar bangi dei kita ki jai penri ki paripat utai lagi ya kami kalian jongi busiru kalian ro namar play namar ke population lane ka benda jom ka jingripat nem kan snap biru ya ka jela jongi dai nampat kadau mangama mapi ni de benjet yo tau kertong lane ni de benjet yo tau kandidat ubasta ubal penyata ya ka riti ke dustu jongi menda ngidang i menta sipang ngidang i ba ka deka kadai kata ka benda ka jingsyak kata ka syak pliang joki kadai ka benda ka ritik dustur ke turu lada dim kenapa syak tang nrungut laning jongur ro pi tekan sepoi ka por lada ngin pene ya kum kini iriti dustur kamot la cha lo kini ki baro deina mat kadau ka district council lada ka MDC nyihapan ya kebilenti tamban long kata ka sti jinyada ndai than mat perkhat namta ba lada namar ba lada yeng election mano MDC ni MLA MP idetibni idot kambe ke development hoy ke development idot.com hari ka ba kontrol tam ha ka jingim ka jonga ba jompi ka dei banyada ya kariti ke dustur tede tambah ke tim ke im ke kongres ke im ke train lada ke kongres kam im ngatrai pimne dan hangni lada pimdei ta kiding ba ke kongres ngimlak panyulum kami dia yang lek pebat kios lo hakisi balik no kom kino yalam kiong ngilong kom kisla ke paper sla paper tu heno anda ini gede timba ngatrai barok gede timba pi menjur ba pilong gede timba jeng menjur pi ngam artapin dan jeng tristom lang pi wanon rak ke jeng job nak pergi ke kongres bakal mengisang ini kisni om tak om sning akari boy distrik beroi namar takian binuan berok santri di MDC dan kini kisni na yasong berkat na benda jong kemahati bat kebasnutunan kuat banyak suruh ipihan ni kidon agut ke aspiran kijongi na mahati may hadir may yasong berkat na benda berpenklanya seperti banonra yang pendidikan penjok kila muncul bermitang baik. Natrai Presiden Rupatin, lada penisong batna kini singkum advisor ke listrik ngakot iki bat advice dan kalenti ke bawah bandon ke tingkat tenilang. Mentang nama hotel beliau tang dan pemitang baik ni kum bapeni bapino sing tang ba ki baik. Jago cara tentu iki tang baik. Mentang saat penai dan saat election. Sibon kiting pensoy kinwan
hakiyin kisem kicumpi kamtam jing nong samla kun samla nenga kentu iki tolong skan banjir iki nong mikman kinong yalang umdai ko insya thiet ya tolong gedieng kicumpi bengin jit di baik yang personality jumpi kamtam hadir council lada ki MDC ki bengi jit kimpai na kementar kata kebahagiaan namun tak kali tiga dostur jomni syai kejadian benda ini tentas syai kejadian benda ini kan saja anak kisah dari senang nang nenong seding kemusi bila jin bukan ini jomni ulah dari lupa orang bak senong lebak bunbun siap rahmatullah bunbun siap gumur bak senong situ yang kita kali tiga dostur utip kita kalakan like dan like ruak hak kejinglon jom kasih kalah ke jomni Ridon tentang Jibril tang minta keburom kiwan berhit ya kalau dia yang joni semoga burom tentang hakim kisi balalino deki kali bidai nang no nam hoi tersabai telak mo berhit kim suram menong benda bangi ki boy min syatiat ini yang semua berkepu yen skam bakal jinjit unong bikman Om day tambang niyo simen banjir tu nong yalang kamtam at sekromsel kaskim de sekromsel kebaret ai bagi jit tu nong UMDC kalong baun penek pensak ai kerja kedusto bon lebat pi ilami di kiseng di bapher ko kasih ini di bak peni yang tak jik ejak benril kan bagi kuat pentelah ya kedusti kedusto atau istana pentelah kerja kedusto nang guna dengan nang dah kuat dan yang bawa akan pentelai kan tiga dostur ngimdai nak liang tu lah yang sekarang bang ngimdai pentelai kan tiga dostur yang sekarang kalau ngomong kumbalabu ulung suam suam dia yang sekarang kalau kata jadi kita nak tentu ini kumpulan kesan ini banyak tristom dah hilang Indonesia sigi yang kisah menjumpi ban rahu dia tak buat banyak kalian jom ke distrik kongres regap bagi observer kilauan banyak kendur banyak teruk itu ban persepriang milalek haki kendong bersurat kiba nak berpoy ini ki ayo tak support yang tak kongres dan kiba ngi ba ki baki teruk dan kiba ngi layak dia kesan hanya di kepala dem nai ni kesan yang parti kongres